nayenda kora bakareba akakora bakareba akabukora bakasima abagambiri bakashwara nayenda kora bakareba akakora bakareba akabukora bakasima abagambire bakashwara abakugizere ngo utorobaje naza ko bukora babirebe abakugizere ngo utorotunga nebeja kurebo gigahire akasente no baguza amabanja no bahereza namataka no gagura nabacene no bayamba amazina Jonan abaho kandi umushongozi wanyu Kore Media niyo yonka yo kushanga hebirungi nkebyo Sekwati Kore Media birankore Yes alright arufite bari Kore Media TV MC Mashako no gomazina program n'ekibose nkaburijo ari Kore Media TV kandi program meja arufite kamusente babeta bankore videography na nkore photography abantu bafite rebishane birungi kandi bagaraka bakwatira video nunja mukoro gwawe babikwereza mukire kake kandi bakukora akasente kake so wabashikira mbashango murembo rwambara Kashaka Plaza Taxi Park taxi izo rukushohora second floor so wakaho no basako no batunga kandi bakore cyo rukwenda iyo muntu ari okora hare utakwasa kugira ngo basako isho muri mbara no basako atera simzabo ya not mushanju itani na bibira na mwenda 001 asigara waseko no gamba nawe kandi buri kimwe kibase kwa nchifutambura kurungi munonga erizoba nabaretero mo shongozi kandi no mo shongozo mana atire hit sound mutire no mujinyimiro okwe merkwetorora muri kugihurira muri kujya konkogu no wankahi natura nkahi nazarwa nkahi so erizo wa mwinaha ninyenda tuganaganire mukace kace ahasigara mutegereza kiri kumurgamu reka makire no mweta Jonan abaho mutwe numureba kama cyane musaba twe abarufuture bari Kore Media TV ahasigara bukimwe cyose kwa nkitambura kurungi kama cyane ramusaba twe bari Kore Media TV nayenda kora bakareba akakora bakareba akabukora bakasima abagambiri bakashwara nayenda kora bakareba akakora bakareba akabukora bakasima abagambire bakashwara abakugizere ngo utorobaje naza ko bukora babirebe abakugizere ngo utorotunga nebeja kurebo gigahire akasente no baguza amabanja no bahereza namataka no gagura nabacene no bayamba amazina Jonan abaho kandi umushongozi wanyu ubaterire hitejo kandi muri yo numukora mu challenge muri yo numutambuza Jonan hitejo no hoji kwandikira eji hiti tari yari kumpandikira kureka ninyenko yahandikira ubwo mugisha mukamagumbira ni uri kwandika hitezo yes kachikorera nkayeshongorecho cheshongorecho no Manisa production we producer achikozere bamweta Morris nuwe achikozere ngoma nuwe achikozere girine bashemeza ari aho no mu rubiri yes ari aho mu rubiri kuza kwikakora cheshongoreki obire nebyo shongoro bingabyo berokozere nyimo echeshongorecho nchikozere nyine byeshongore nyuma nka 5 n'ingabina nka 5 ari byeshongoro 5 ariyo ngiceshongoro nkana bukora Yesu nabukora ibyo kureba nkebugumire nabukora ikiceshongoro kiriyo kandi mukacenjoyinga naco cyatambura hari ikindi cyeshongoro naco no baceta ayino umugisha ayino umugisha uyurubira mukama ayino umugisha okumebera girobe manyogo muntu ari atungurwa ebiro byona taregareka kugaya Jonan harengere yuyishire no picking omukire kake ekeshongoro ko kurete ekeshongoro atrist cyatera cya 40% eki wakora so kizari 60 eki wakora so kizari 80 amanu no gihankai nemba bazamukama nemba bazonka no manyima barokore murakari umuntu ko kumbuza yari ngo asakira kuyata ati nyoboti nikaye ndikuzoku atufuna amana ganje wo mbaceza bo mbaranje bankahe ati kintu kisindika ko ngati umuntu kako abuza uko abona atayisawa gospel namuzo kwandekera no ati ni Yesu uruko shongora no ati ni Yesu music no promoting ati ni Yesu ati yo byawo no bukoro ati ni Yesu
unaweza nambuza tatu mushiza wawe no hati ni Yesu ngaha sati kumanya niyo mushiza mukazi wawe ni wari nkogoro yo to mukazi wanje ni Yesu ngaha oyire huyitwe embabazi nzozi tubisizeho arahangana warakutereze ibi byo kumugambaho abo kube byeshongora bitweshongora nebe kugamba rahanga so rahangana wakutereza tukahandika kandi tukashohoza twirwe mbabazi zabaho kikashobora kibonere na nense ekenjo yenga buri yoma kamanya ngo rahangaraho kandi naza gukora yes naza gukora amazima noreba ngo muri gospel industry ntabura muki kugira ngo epic ngo shange ngo abashija ngo ko kureba harimo bingana na muhozi nangwa bisha bakuratora bonka Peterson bakuratora bonka nanka Ape Alex harimo kabo nabandi bake noreba ngo nike kitwire nkibura mukonkana bari abakuru noreba batiriho bwire buringwa noreba ngo ntabura muki kushanga ngo abashija ukashanga harimo koko kwa ba gospel bakazi Jack Bwemi Kate Mukiza Lilian Nora PC Florence Harmunanka harimo ubwo mukazi Juliet nabandi bone bingi bestemere nabandi nibingi munonga noreba ngo imabashija ntabura muki kushanga ngo ni mahati mwabasa kubana mubabingi mutyo gospel industry mwe namurabireho okuba bingi tutyo nenga bakaza kushanga bari bingi noraba kazi nabasinga bashija okumanya rahanga bono bakunda kuzo mukanisa konkito abashija tujema abingi baguma bazomirumo bazoku konka aha beto arango bari busy konka twena kutwa kugarika tukagarikira mukama tukajona twaiza kujona mukama ni tena basaka tukora cyo kutangaza ushanga abashija bari bingi bakubine gospel bari kuburira njiri umkweshongora bari kuburira njira amhanda bari kuburira njira mu makanisa bakora byona kunkati norebana no makanisa abakazi bakanyire bingi abakuburira njira mu kanisa ba pastors nabo bakanyire hwayi abo kugira ngo mu kanisa nicyo kurebera nozo mu kanisa amasheko ushangamu abashija 20 abakazi bari 10 so nikimanyisa ngo umoyo warahanga yataya yawo kweshongora abashija ntabara mbake ikibuzo ngaje kunakiburiza umuntu omwe omusija yanjye ati noreba ko kuzankaro ifaro ngo noshanga hazarwa bishi 10 hazarwa basigazi 15 ngo cyane cyereka ngo abishi aborko mu kanisa ngo abingi bagire kushanga umukama to twatoro nito tukabona abashija ngona ngo kiduba kiryoku cyo kuretera bazo mu kanisa inga koko kambweno umuntu omukazi wena akahangwa arukunde bye bintu ebyo noreba na nomukazi otajunurwe yahikasyande nkimworobera kuzo mukanisa akaza kushaba kandi no kujuna atakozereki atajunurwe konka wo mushije niwe no kimanya Jordan abaho uko izire no tambara no yongera ndongo no yongera ninga shabe beshongoro noreba nebuzu cyo bwashangiremo bwo kuteganisa obuzubo bunashangiremo obo kunteganisa noreba music to kugitambuza wenka neba netaga management netaga kutamburizaho connections bici ebyo nabyo bikiriyo no bukwata mu konkani manya with time nibijago mantu kwarampara kusya mukama hara kitera top iwe nkiwe Jonan abaho izobe riyo taryebwa no buhabaho ki izobe riyo taryebwa iwe nkiwe umurife yawe no buhabaho ki mwene mashe kwizoba riyo taryebwa nizoba ernabire ubwire bunabenta karokocere izobe ernanywira marwa nkasinda nkebwe umuhanda gukuzo wanje shayi 12 zakasheshe nkeshango mu freje ubwo ababire bakwiza kwigure mu freje banshango mu freje mbyamere hato mukunyi musankatandika kubarwana sankuteka teka nkina abandumbo wanje katandika kwenda kubatera tunumuzaho wanje kanta kubenda ndikumanya ngo baza ko kunyiba ninga bandumba bantahira hata yibagire kunkwata bakanyira ngo sebo ko ryo mu freje kirinye bamashweko umurife yawe wabo kiriyo munso mu magaragensi ni kintu cyo rukushabara hangoro cyo rukugete mazima naza kurgo mu magaragensi ikininye nangusiga nakikora nabareje abasigana bajya ngo Jonan abaho no we yakikoze recyo ikibaragumana bakwijikiraho banyishiraho
no kuburira enjiri egendi yo nimbura mukama kuyakunkwasa egenjere kahika aha muhero gwense kashohora ikaza heru ebyeshongore bikaburengera abantu bakakira bakajunwa bakahurukora kwa rahanga icyo nikimara umunsi umwaka ogo twinireki umwaka ogu no kurinda cyonga ahabukwe biliyoni byijana birunje munonga tiyo nstambuze eki na nebinde birunje bikweyongera hariye kibiyoni byija mwenu nenuri koko mwana yatireje shongoro ngunuri okay music yaba kugenda bagihe mukutiki aheri bagambire mufitiyero babase ko bashomene namba za business turukwendera music yanje platform zanje zona nikoze Sajonan abaho YouTube, TikTok, Twitter, Facebook honeriyo kandi namba nje simu 0789 56 7380 nenga shizero mushanju 8 5 na mukaga nshanju ni 3 8 niyo namba yanjye sibura abantu batureba ari kuri Media TV twendere program aba bantu batureba mwena nimba sima ahabo kutureba nimba sima ahabo kutsupportinga nimba sima ahabwa hitage eyimutire mu challenge zanyu mukakora mazima ntakubamanya na kubamanya konka mukakora challenge zanyu kandi zikatoyengera hahiguru mwebare mnonga mwebare hanga bashashore hanga bakore mu Rwanda nko kugira ngo nayenda kora bakareba na nimwe bakorere baberebe kandi abagizire ngutemuru basa bashware wabari mnonga MC Mashoko ngo mazina program nekibozi kandi otebo kumanya ngo aba N&M Real Estates abone baguza amataka kwetoro rihanga riona kandi batiteka musente so yo mwana wanje riyo kwenda itaka kutandikira product kutandikira miliyoni mukaga kugarura higuru no enda hekazi no nda farm basa ko no bashirira kandi base ko no gurita keryo no batera namba ya 0 mushanju itane na bebera bona mwenda 00 kandi washange taru hoyejo ninga kakubuzabuzamu no basafutere yanje ya brand ambassador ya 0 mushanju 8 mushanju 9 na mwenda 9 mukaga 8 asigara bukimwe kibase kwanje kutambura je kurungi munonga imbabe inabana kurugana sare kwika P3 ishomeno normali yonka educate junior school bashangwa omurembo rwambara omurikachika rutagarama wa stage yo kubanza so wahikaho okabuza mazima awana nubakwereka ishomero kandi abana nibashomaje abariko boarding ni bararaje akashesha bine van school van nibakera babakira umaze babagarrayo na nabariko boarding obwire bwo kutaha bwahika ningashi bwo kuhumura nibagaruka babareta babagarura omakagabo buri yomahi bariko bamwihire so ishomereryo nishomero runje munonga mubashikire omugati muri gwati mutimu taro mugato gundi amukoro yona nugo mwine kozesa timu asigara bukimwe kikabasa kuba ntibatambura kurunje munonga MC Mashoko nugo mazina mugumari kuri Media TV mutakargaho I salute you all Kore Media niyo yonka yo kushanga hebirunji nkebyo Sekwati Kore Media